Ginaaghatang Department of Trade and Industry Dti Eastern Samar ang mga bago nga negosyante nga iparehistro ang ngaran han ira negosyo nga ng mga nagtatag-iya na hinegosyo nga i-renew ang ira business name base magpadayon nga legal ngan protektado ang ira operasyon. Inirigin sumat ni Ligaya Katuday, Chief and Consumer Welfare Division han Dti Eastern Samar hapakighimang raw ha Radyo Pilipinas. Sumalahaiya tikang pan 2022 gini-implementar na han Dti ang 100% nga online business name registration, kundi ang mga kliyente pwede na mag-apply bisan ano nga oras, ngan bisan diin nga lugar basta may dala internet connection. Ang online nga sistema gina-aplikar habag o nga rehistro, renewal, cancellation, ngan pag-upgrade han territorial scope han business name. May datulong nga paagihan pag-apply, online, hybrid, ngan walk-in, para han mga priority clients, so gatan senior citizens, ngan persons with disabilities. Ha online nga paagi pwede bumayad pinaagihan GCash, Paymaya o credit card ngan dayon may print and certificate. Ha hybrid online ang pag-apply pero ha Dti office ang pagbayad ngan pagkuha han certificate. Ha walk-in naman gina-assisteran han Dti ang kliyente ha online nga proseso. Sumala ha record han Dti 3,451 ang kabug-usan nga nagparehistro han 2024 kundi in 3,128 ang bagong aplikasyon ngan 323 ang renewal. Han 2025 naghabubo ini ngadto ha 3,348 umay ada 2.9% nga pag-ubos pero mas hinitaas ang renewal ngadto 396 tikang han 323 han naglabay nga tuig. Pinakadamuhan mga aplikante ang nahilaki pa trading o buy and sell nga mga negosyo. Para mga bagong aplikante kinahanglanan business name application form, usa nga valid government ID ngan bayad ha rehistro nga nadepende han territorial scope. 250 pesos para ha barangay, 500 pesos para ha city municipality, 1,000 pesos para ha regional, ngan 2,000 pesos para ha national, dugang ang 30 pesos nga documentary stamp. Dugang pa ni Katuday, pwede i-renew ang business name tubtub tulo ka bulan o 90 dias antes ini mag-expire. Kung diri ini ma-renew sulodin 5 ka tuig, may da 50% nga surcharge hakabug-usan nga registration fee. Sumalahaiyan pagparehestrohan business name ha Dti, amon siyahan nga pitad para makakuha mayor's permit, ngan para pagrehestro ha Bureau of Internal Revenue, ngan para liwat protektado ang ngaran ngan identidad ha negosyo kontra ha pagkopya. Para ha bagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.